Falenderojmë Zotin vëllezër Μας αξίωσε αυτή τη μέρα να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. që na dënjësoi këtë ditë që të jemi në mes jush. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την επίσκεψή μας εδώ στην Tanzania. Jemi shumë të kënaqur për vizitën tonë në rrugën që na hapi Zoti për këtu në Shqipëri. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί προπορεύεται ο Κύριος Falenderojmë Zotin që Zoti ecën para me veprën e Tij këtu në Shqipëri και εργάζεται θαυμαστά με στη ζωή μας. dhe vepron fuqishëm në jetën tonë. Είναι ένας Θεός ελαιός, Është një Zot i mëshirshëm ο οποίος μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. që na dëshi me dashuri të përjetshme. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Dhe neve jemi bijtë të Tij. Ο λόγος που λέει κατά το πολύ έλεος αυτού, Fjala e Zotit thotë për shkak të mëshirës së Tij të madhe, ο Θεός μας αναγέννησε και μια ζωντανή ελπίδα Zoti na rilindi për një shpresë të madhe για τις Αναστάσεις του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. nëpërmjet të ringjalljes prej së vdekurit të Jezu Krishtit Zotit tonë. Σε μια κληρονομιά αυταρτη αμύωτη και αμάραντη, Për një trashëgimi të paprishur, të pafishkur, φυλαγμένη για εμάς τους ουρανούς. e ruajtur për ne ndër qiell. Και τώρα εμείς φυλαττόμεθα με τη δύναμη του Θεού δια της πίστεως Dhe ne tani ecim nëpërmjet besimit, σε μια σωτηρία έτοιμη να εμφανιστεί σε εμάς. nëpërmjet shpëtimit që Zoti do na japë. Αγωνιζόμεθα αδελφοί για να λάβουμε μέρος στη βασιλεία των ουρανών. Luftojmë vëllezër që të marrim pjesë në mbretërinë e qiellit. Ξέρουμε τι κάνουμε στη ζωή μας. E dim se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Ξέρουμε ότι είμαστε ένα γένος εκλεκτό. Ότι είμαστε? Γένος εκλεκτό. Dim që jemi një brez i zgjedhur, Ένα βασίλειο ιεράρχητο. një priftëri e shenjtë, Ένα έθνος άγιο. një kombë e shenjtë Ένα λαό τον οποίο εξέλεξε ο Θεός që Zoti e zgjodhi για να εξαγγείλουμε σαρετές εκείνου që të shpallim mrekullitë e Tij ο οποίος μας εκάλεσε τους χώρους του θαυμαστού αυτού φως. dhe na thirrri që na nxjerri nga kjo errësirë dhe të na nxorri në dritën e përjetshme. Αυτή την ευλογία που λαμβάνουμε. Këtë bekim që neve jetojmë. Όταν επισκεπτόμαστε τα αδερφιά μας, Falenderojmë Zotin kur vime dhe u vizitojmë. βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι πράγματι ανάμεσά μας. Shikojmë që Zoti është me të vërtetë brenda jush, mes jush. Χαιρόμαστε για εσάς και προσευχόμαστε. Gëzohemi për juve dhe lutemi për ju të Την gjithë. επόμενη φορά που θα έρθουμε θα είσαστε ακόμα πιο δυνατοί. Herën tjetër që do vim, shpresojmë që të jeni më të fuqishëm në Zotin. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά Θεού. Falenderojmë Zotin dhe gëzohemi sepse jemi bij të Perëndisë Έχουμε αυτή την κοινωνία μας χαρίζει ο Κύριος. dhe kemi këtë bashkësi që Zoti na ka falur. Δόξα να έχει ο Θεός. Falenderojmë Zotin, lavdi Zotit. Μπορεί να είμαστε διαφορετικά έθνη ενός φυγή, Mund jemi ndërkombë të ndryshme, αλλά είμαστε το έθνος Μέγα Τριχειρίου. por jemi populli i shenjtë i Perëndisë. Ένα έθνος το οποίο το ευλογεί ο Θεός. Një kombë që Zoti e ka bekuar Και μας χρησιμοποιεί για τη δόξα του. dhe na bekon për lavditë e emrit të Tij. Όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Të gjithë e dim se çfarë ka bërë Zoti në jetën tonë. Αυτό και τον δοξάζουμε κάθε μέρα. Për këtë arsye vëllezër le të lavdërojmë dhe të falenderojmë Zotin çdo ditë. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Dhe ta falenderojmë Zotin nga thellësia e zemrës, Γιατί ο Θεός κάθε μέρα sepse Zoti çdo ditë πανερώνει τη δόξα του και το μεγαλείο του. shfaq lavdinë dhe madhështinë e Tij në jetën tonë. Είναι ένας Θεός αγάπης. Është një Zot i dashur, Γι' αυτό και εμείς προσκολλούμαστε σε αυτόν κατά πάντα. për këtë arsye ne ngjitemi pas Tij për jetë gjithmonë do Για να jemi ομολογήσουμε μέσα στον κόσμο αυτόν dhe të dëshmojmë emrin e Tij në këtë jetë, το θαυμάσιο που έχει κάνει ο Κύριος ζωή μας. mrekulli që ka bërë Zoti në jetën tonë. Δόξα να έχει ο Θεός. Lavdi emrit të Zotit. Θα διαβάσουμε την κάρτα του Κυρίου μας. Do lexojmë hirën e Zotit Το Γιος έχει πάρει Εβραίους. tek Hebrejt, Γιος έχει φάνει Εβραίους. Kapitulli 10 tek Hebrejt, Από το 35 μετά με το τέλος. nga rreshti 35 deri në fund. Mos e hidhni te i guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për ngulm, që mbasi të dëni vullnetin e Perëndisë, të merrni gjërat e premtuara. Dhe fort pa kohë, dhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë. Dhe i drejti do të jetojë prej besimit. Por në qoftë se ndokush të rriqet prapa, shpirti im nuk do të gjejë përqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që të rriqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Amin. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, έτσι η πιστατοδοσία μεγάλη. Mos e lidhni te i guximin tuaj që do të ketë një shpërblim të madh. Ποια είναι η παρησία μας? Kush është guximi jon? Είμαστε παιδιά Θεού. Që jemi bij të Perëndisë, Και ανήκουμε στη βασιλεία των ουρανών. sepse na përket mbretëria e qiellit Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. dhe presim Zotin ton që të vit na marrë. Έχει μια σταυροδοσία μεγάλη.
Ka shpërblim të madh kjo gjë. Μισθός μας δεν είναι από τους ανθρώπους, Shpërblimi ynë nuk është nga njerëzit, είναι από τον Κύριο. është nga Zoti ynë Jezus. Ο σταυρός μας δεν είναι στη γη αυτή, Pasuria jonë nuk është në këtë tokë, είναι στον ουρανό. është në qiell. Ο Κύριος θα δώσει στον καθένα Zoti do japi gjithë secilit αυτό το οποίο εργάζεται πάνω στη γη αυτή. atë që punon gjithë secili prej nesh këtu në tokë, Εξάλλοντας το όνομα του Κυρίου lavdërojmë emrin e Zotit, και ομολογώντας το όνομα του Χριστού. duke dëshmuar emrin e Tij. Δεν θα αποβάλουμε λοιπόν την παρησία μας, γιατί έχει μισθά αποδοσία μεγάλη. Nuk do ta hedhim tuti guximin ton sepse do ketë një shpërblim të madh. Την μέρα εκείνη θα ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας Atë ditë do dëgjojmë nga goja e Zotit ton, το ευγενούλα αγαθέ και πιστέ, shërbëtori i mirë dhe besnik, στο λίγα στάδια πιστός θα πολλά θέλει να σου καταστήσει, u tregove besnik në gjëra të vogla, είσαι ελθείς στην χαρά του Κυρίου σου. futu në mbretërinë e Atit të Qiellor. Ξέρουμε ότι ο δρόμος αυτού δεν είναι εύκολος, E dim që kjo rrugë për mbretërinë e qiellit nuk ishte e lehtë, είναι δύσκολο δρόμος. është e vështirë, Γιατί χρειάζεται υπομονή για να κάνει το θέλημα του και να λάβει την Ευαγγελία. të kemi durim që të gjithë secili të marrë shpërblimin që duhet. Και την υπομονή τη μαθαίνουμε σε από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Κύριος ζωή μας. Dhe durimin e mësojmë vëllezër nga të gjitha ato që Zoti lejon në jetën tonë. Δοκιμαζόμαστε την αλήθεια είναι αυτή. Na provon Zoti në këtë jetë. Αδοκίμως δεν θα πάει κανένας στον ουρανό. I pas provuar askush nuk mund të shkojë në mbretërinë e Το qiellit. αποτέλεσμα μετράει για μας. Dhe fundi do masit e gjithë secili prej nesh. Να πείσουμε τον Κύριο του να αγαπάμε όλοι μας την καρδιά. Signoja Πρέπει να πείσουμε τον Κύριο του να αγαπάμε όλοι μας την καρδιά. duhet ta bindim Zotin që e dua me gjithë zemrën. Και δεν απομακρυνόμεθα σε αυτόν ό,τι αν επιτρέπει η ζωή μας. Nuk duhet të largohemi nga ai çfarëdo që të lejojë në jetën tonë. Λόγος που θέλει επιφύταν διαφόρες πειρασμοί αν χρειαστεί. Fjali i Zotit thot signoja Επιφύεται αν χρειαστεί σε διάφορους πειρασμούς. do duhet që të duroni në tundime të ndryshme, Είναι η δοκιμασία της πίστεώς σας, sepse sprova e besimit tuaj πολύ τιμιωτέρα όσο παρά το χρυσίο το φθιερώμενο, është më e shtrenjtë se sa kurora e ladis të paprishme që na pret. διαπυρός δεν δοκιμαζόμενο, Nëpërmjet zjarrit provohemi βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα për të marrë lavdin, derin όταν θα ανορθεί ο Χριστός. kur të shfaqet Zoti ynë Jezus. Δοκιμαζόμαστε η αλήθεια είναι αυτή. Provohemi vëllezër, kjo është e vërtetë. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Për të vetmen arsye që të marrim pjesë atij në mbretërinë e qiellit ku na pret Zoti. Και δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Zoti nuk do lejojë që të provohemi përtej asaj që neve durojmë. Στον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Bashkë me tundimin do sjellë edhe zgjidhjen të gjithë Γι' αυτό secili. προσευχόμεθα πάντοτε Për këtë arsye lutemi për hera και δεν αποκάνουμε, dhe nuk duhet na lëshojë zemra, γιατί ξέρουμε ότι ο λόγος του λέει, sepse fjala e Zotit thot, ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει, Zoti nuk mundet as na lër as na braktis. θα είναι μαζί μας πάση στα σήμερα της ζωής μας, Do jetë me ne gjitha ditët deri në mbarim të botës, έως της συντελείας του αιώνος. deri në fund të botës. Ο Amin. Θεός λοιπόν εργάζεται με τους εκλεκτούς αυτού. Perëndia punon me të zgjedhurit e Tij. Είμαστε εκλεκτοί γιατί ζητήσαμε τον Κύριο ζωή μας, τον Κύριο μας έσωσε και μας ελευθέρωσε. Signoja dhe shoqë. Είμαστε εκλεκτοί Jemi të zgjedhur të Zotit, γιατί ο Κύριος μας έσωσε και μας ελευθέρωσε. sepse Zoti na zgjodhi dhe na çliroi. Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Emrat tanë janë të shkruar në librin e jetës. Γι' αυτό δεν είναι από εμάς, είναι Θεού το δώρο. Jafto, dhe Δεν είναι από εμάς, είναι Θεού për το këtë δώρο. arsye nuk është nga ne kjo, por është dhuratë e Perëndis. Πώς λοιπόν να μην ευχαριστείς έναν τέτοιο Κύριο, Për këtë arsye ne të falenderojmë këtë Zot το οποίο την παρουσία απολαμβάνεις dhe pranimin e Tij gjithë secili prej nesh e shijon κάθε μέρα πάνω στον κόσμο αυτόν çdo ditë në këtë botë και τον ευχαριστείς για αυτό το οποίο κάνει η ζωή σου. dhe falenderojmë shumë për atë që Zoti ka bërë te gjithë Ο secili κόσμος prej nesh. χάνεται ο κόσμος. Bota humbet vëllezër për dita. Μολύνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Ndotet akoma më shumë. Εμείς προχωράμε στον αγιασμό και την καθαρότητα. Ndërsa neve duhet të ecim në pastërti dhe në shenjtëri Θεός μας έβαλε μέσα στον κόσμο αυτόν dhe Zoti na buri në mes kësaj bote για να ομολογήσουμε τα μεγαλεία του και τα θαυμάσια του. që të dëshmojmë emrin e Tij dhe mrekullitë që ka bërë Zoti në jetën tonë. Δίνουμε μάχη. Jemi në betejë. Η μάχη μας δεν είναι αντίον σε σάρκα και αίμα, Betejë jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, είναι εναντίον του κοσμοκράτους, του σκότους του ενός τούτου. janë kundër pushteteve të errësirës së kësaj bote, Τα πνεύματα της πονηρίας θα είναι της επορανίας. kundër frymërave të ndyra në këtë botë. Δίνουμε μάχη ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας, Jemi në luftë në betejë kundër armikut të shpirtrave tanë, τον διάβολο. kundër djallit. Αλλά είμαστε ενδεδειμένοι την πανοπλία του Θεού. Por të gjithë marrim armatimin e Perëndisë. Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε νικητές. Dhe jemi fitimtarë vëllezër. Όπως ο Δαβίδ αντιμετώπισε τον Γολιάθ, Ashtu sikur se Davidi mundi përballoi Goliatin, όχι με την πανοπλία ανθρώπινη, jo me armën njerëzore, αλλά με την πανοπλία του Κυρίου. por me armatimin e Perëndisë. Δεν είπε στο Σαούλ ότι εγώ θα τον αντιμετωπίσω αυτόν τον
Γίγαντα, Nuk tha Davidi Goliathit që unë do të mund me fuqinë time, me fuqinë njerëzore. πως έχουν πάρει την πανοπλία μου, λέει, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσεις. Συγγνώμη. Πάρε την πανοπλία μου, I tha για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσεις αυτό. I tha Sauli merre atë armaturën time që të mundësh Goliathin. Αλλά όταν φόρησε την πανοπλία του Σαούλ, Por nuk e mori atë. δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Nuk mund, do sa e uri atë në trupin e tim, nuk mund të lëvizte me. Την έβγαλε πάνω και είπε: εγώ δεν είμαι μαθημένος να πολεμάω με αυτόν τον τρόπο. Dhe hoqi nga trupi i tij edhe tha unë nuk jam mësuar që të mbaj gjëra të tilla. Πήρε 5 λίτρους ομαλούς, Mori 5 gurë të vegjël, τους έβαλε στο πνευματικό του σακίδιο, e vuri tek ajo στη plastiku, σεντόνα του te armatimi i tij και τη ράμπο. dhe e vuri me dorë. Στάθηκε μπροστά στο Γολιάθη. Qëndroi përpara Goliathit Και ο Γολιάθη είπε: σκύλος είμαι, λέει, και μου στείλατε αυτό το παιδί λέει, να τον αντιμετωπίσει. dhe Goliathi tha çfarë jam unë një qen jam. Και είπε ο Δαβίδ: εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ, Dhe Davidi tha ti vjen me mua me armë, me shpatë, με ρομφέα, με ασπίδα. po me shtizën, me mburojen. Και ασπίδα. Εγώ έρχομαι εναντίον σου, Por unë vi kundra teje με το όνομα του Κύριου των δυνάμεων, në emër të Jezu Krishtit, Perëndis, του οποίου τα στρατεύματα εσύ τα εξουθένησες. dhe që ti e përsmove. Ο Κύριος σήμερα θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Zoti sot do të lërë në duart e mia. Και πράγματι πήρε ένα λίθο, Dhe e vërteta ashtu ndodhi, mori një τον gurë, έβαλε στη σφεντόνα, e vuri atje tek ajo kalisja η πέτρα και τον χτύπησε στο μέτωπο του Γολιάθη, dhe e goditi Goliathin në mes të ballit. ο οποίος σε κάποιον την φούξ στο κεφάλι. Dhe me të rrëzuar ai, u turr mbi këtë dhe i preu kokën. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Κύριε, αδερφοί. Duhet vëllezër që të kemi besim te Perëndia. Εμείς οι δυνάμεις μας είμαστε πολύ αδυνατοί. Ai është fuqia jonë, ne jemi shumë të pafuqishëm Σωματικά, trupërisht. δύναμεις μας είναι ο Χριστός μας. Fuqia jonë është Krishti vëllezër. Τον ευχαριστούμε πάρα από τον Κύριο. E falenderojmë Zotin shumë vëllezër, Γιατί μέχρι σήμερα δεν μας άφησε. sepse asnjëherë nuk na ka lënë. Κάθε μέρα να βρέχουμε και του Θεού στη ζωή. Çdo ditë ndjejmë dorën e fuqishme të Μία Perëndis. είναι το 46ο έτος της πιστός μου. Siguron atë? 46ο έτος της πιστός μου, 46 χρόνια. Jam 46 vjeç në Zotin, Όταν πίστηξα ήμουν 32 ετών. por besova unë isha 32 vjeç Τώρα περνάω το 77, dhe tani kam kaluar 77, αλλά δεν δοξάζω τον Κύριο και συνεχίζω να τον δοξάζω. por falenderoj Zotin pavarësisht moshës, Ευχαριστούμε τον Θεό. falenderojmë Zotin. Κύριο λοιπόν αυτός ο οποίος μας δίνει και χάρη και δύναμη, Zoti është ai që na jep edhe hirin edhe fuqinë και χρειαζόμαστε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. dhe duhet që të kemi durim që të bëjmë vullnetin e Perëndis në jetën Δεν tonë. με ακούει ο Θεός. Po Kriste, Ποτέ μην πείτε δεν με ακούει ο Θεός. kur mos thoni që Zoti nuk më dëgjon. Ο Θεός θα κάνει την εκδίκηση λέει, των εκλεκτών αυτού. Zoti do bëj drejtsinë te bijtë e tij, Τον πόντο προστατών ημέρα και νύχτα. tek ata që të rrasin në ngre zërin ditë e Αν natë ακολουθημοί λέει δι' αυτούς. dhe janë të mëshiruar. Është i duruar dhe mëshiruar me të gjithë. Και με ακολουθούν για μας γιατί έχουν τα ελαττώματά μας, τις αδυναμίες μας, Dhe mëshiron tek ne sepse jemi të dobët, αλλά ο Θεός μας αγαπάει. por që Zoti na do vdes. Το ερώτημα είναι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη της δικής. Pyetja është kur të vi biri i njeriu, Krishti va, do gjej besim këtu në tokë. Να μην έχουμε ακολουθούμε και καμία περίπτωση από την παρουσία του Κυρίου. Neve nuk duhet të largohemi vëllezër për asnjë moment nga prania e Zotit. Εμείς δεν είμαστε εκκλησιωμένοι προς τα πίσω, προς απώλεια, Ne nuk jemi nga ata që bëjmë mbrapa për humbje, αλλά σε αυτούς που πιστεύουν σωτηρία της ψυχής. por për ata që besojnë në shpëtimin e shpirtrave të tyre. Θυμόμαστε πάντα τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Mbajmë mend vëllezër të gjithë se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Οι Εβραίοι αδερφοί μας, Ebrejt, αφού πιστέψανε kur besuan, ότι στήκανε, u ndriçuan γιατί ήταν το φως της ζωής μας, sepse pan jetën e Krishtit në jetën e πως tyre. αυτό το φως έλαμψε και στις δικές μας τις καρδιές, Dhe ajo dritë erdhi edhe në zemrat tona προς φωτισμό της δόξας του Θεού, për lavdi të emrit të Tij του προσώπου του Ιησού Χριστού, tek fytyra e Jezu Krishtit. επεμείνανε λέει, μέγα αγώνα παθημάτων. Siguron edhe këtë? Επεμείνανε μέγα αγώνα παθημάτων. Qëndruan Παθήματα. qëndruan në problemet e tyre. Αλλά όμως μείνανε. Por ngjelën deri në fund, Θέλημα του Κυρίου. në vullnetin e Zotit. Ευχαριστούμε τον Θεό. E falenderojmë Zotin vëllezër. Τους πήραν τα υπάρχοντά τους. I morën ato pasuri që kishin. Όλα αυτά τα οποία αγωνιστήκαν για να κερδίσουν πάνω στον κόσμο αυτό, Të gjitha ato që humbën në këtë botë, τους τα πήραν γιατί πιστέψαν στον Χριστό. ja morën sepse qëndruan në Zotin. Αυτοί δεχτήκαν λέει τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων. Dhe për këtë arsye
duruan me gëzim rrëmbimin e atyre gjërave që kishin në përshpitjet e Γιατί tyre. ξέρανε πάρα πολύ καλά Sepse e dinin shumë mirë, ότι έχουν μια περιουσία στον ουρανό, sepse kanë një pasuri të madhe në qiell, καλύτερα και διαμένουσα. një pasuri të qëndrueshme, Το papërshme. ξέρουμε αυτό, ρε φίλοι. Ne e dim këtë gjë vëllezër. Ξέρουμε ότι έχουμε περιουσία στον ουρανό. E dim vëllezër që kemi një pasuri të papërshme në qiell. Ο σταυρός μας, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, Kryqi ynë vëllezër, si stam, δεν βρίσκεται στις τράπεζες του κόσμου τούτου. pasuri që kemi nuk gjendet në mes kësaj bote. Ο σταυρός μας αυτός είναι μέσα μας. Pasuria jonë është brenda nesh, në shpirtrat Να tash. ξέρουμε ότι είμαστε πλούσιοι, Për këtë arsye dim që jemi të pasur ένα πλούτο αιώνιο που μας χάρισε ο Κύριος. me këtë pasuri që Zoti na dha. Είμαστε βέβαιοι τον πλούτον αυτό θα τον απολαύσουμε στην Βασιλεία του Dhe Ουρανού. këtë pasuri do vazhdojmë ta shijojmë në mbretërinë e qiellit. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία του, Falenderojmë Zotin për bekimin e Tij, για όσα επιτρέπει ο Κύριος ζωή μας për çdo gjë që lejon Zoti në jetën tonë και η δοκιμασία που επιτρέπει ο Κύριος dhe çdo tundim që Zoti lejon në είναι σε jetën εμάς tonë ευλογία. është për neve bekim. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πράγματι Në këtë mënyrë besojmë ότι ο Κύριος μας αγιάζει και μας καθαρίζει. që Zoti na shëntron dhe na pastron. Και ο λίγο και θέλει να έρθει ο ερχόμενος, Edhe pak edhe ai që duhet të vijë do të δεν vijë θέλει βραδύνη, dhe nuk do të vonojë. ο δίκαιος θα ζήσει από πίστεως. I drejti do të jetojë nëpërmjet Πρέπει besimit. να μένουμε πιστοί στο θέλημα του Κύριου, αδελφοί. Prandaj vëllezër të qëndrojmë besnik në vullnetin e Ο Zotit. Κύριος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Zoti ecën shumë shpejt. Χρόνια που είμαστε στο Χριστό περάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Vitet që neve kaluam deri tani kaluan shumë shpejt, Αλλά είναι χρόνια ευλογίας. por janë të gjitha vite bekimi vëllezër. Χρόνια τα οποία βεβαίως δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε ποτέ. Vite të cilat nuk do t'i harrojë askush nga ne. Και δεν είπαμε σε μια στιγμή ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε. Dhe në asnjë moment nuk mund të themi që Zoti na la. Μας έχει ζωγραφισμένους στους παλάμους του Na Κύριου. ka shkruar emrat tanë në pllëmën e dorës. Βλέπει κάθε μέρα. Dhe na shikon çdo ditë. Γιορτώμεθα πολλές φορές είναι ο Κύριος μαζί μας. Shpeshherë themi është Zoti me ne. Είναι πάντοτε μαζί μας. Gjithmonë është Zoti me ne vëllezër. Μπορούμε να ερευνήσουμε, να εξερευνήσουμε τον τρόπο τον οποίο εργάζεται ο Θεός. Nuk mundemi të kërkojmë, të zbulojmë sipas mendjes tonë, është Zoti me ne apo s'është Zoti Στο me ne. Ιώβ έχει ένα ωραίο εδάφιο. Është një varg shumë i mirë Λέει ο Θεός είναι ακατανόητος σε εμάς. që thotë Zoti është i panjohur. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε και να καταλάβουμε πώς ενεργεί ο Κύριος. Nuk mundemi as të kuptojmë, as të mendojmë se në çfarë mënyrë vepron Zoti me ne. Αλλά βαδίζουμε δια της πίστεως. Neve ecim nëpërmjet besimit vëllezër. Ξέρουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν αφήνει τα παιδιά του. E dim shumë mirë dhe besojmë që Zoti kur nuk i lë Είναι vitet. πάντοτε μαζί μας. Është gjithmonë me ne. Δεν γνώρισες, λέει, Nuk e njohë këtë. δεν άκουσες Nuk dëgjove për Zotin. ότι ο Θεός Që Zoti δεν διστάζει, nuk fle, ούτε ατονεί, as lodhet. δίνει ισχύ στους συντονισμένους. E jep forcë të lëshuarit të doptit, Δύναμη στους αδυνάτους. fuqitë të doptit. Μαζί μας είναι ο Χριστός. Me ne është Zoti Perëndia Μας vëllezër. ζωοποιεί, μας ενισχύει και μας ενδυναμώνει. Na jep fuqi dhe Aleluja. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, Për këtë vëllezër e falenderojmë shumë Zotin διότι κάνει ζωή μας. për çfarë do gjë që bën jetën tonë. Να μην ξεχάσουμε ποτέ, αδελφοί, Ne mos harrojmë kur vëllezër ότι ο Χριστός μας περιμένει që Krishti na pret και να μας δώσει το στέφανο της që δόξης. të na japi kurorin e lavdisë, Μένουμε στο Λόγο του Θεού, të qëndrojmë te fjala e Zotit, γιατί ο Λόγος είναι η ζωή μας. sepse fjala e Zotit është jeta Είναι ο jote, θησαυρός μας. është pasuria jote. Ιωάννης στην πρώτη επιστολή λέει, Gjoni te letra e tij, letra e πράγμα parë, προς εσάς είναι ανίσχυ, thotë shkruaj tek ju të rinj ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας se fjala e Perëndisë është brenda jush και νικήσατε τον πονηρό. dhe e mundu të ligun. Ο Λόγος του Θεού. Fjala e Perëndisë. Αυτή είναι τη δύναμη να κάνετε να τον πονηρό. Ajo është fuqia e Perëndisë që të mundin të ligun. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν γιατί έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Jemi shumë të fuqishëm për shkak të asaj që Zoti na Αν ο dha. Χριστός είναι μαζί μας, κανένα δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Nëse Krishti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού την Kush do të mund na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus? Προς πείνα, Uria, στεναχώρια, mërzitja, διωγμός, përndjekja, μάχια. betejja, Γραμμένο εν εκάστοτε να τούμε θα όλη την ημέρα λογίστων ως τρόπο της ασφαλής. siç thotë edhe fjala e Zotit, jeni numëruar si deljet për territorin, për Αλλά tek. εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν Dhe në të gjitha këto jeni më tepër fitimtar για το αγαπήσαντος ημάς. nëpërmjet dashurisë që Zoti na dha. Άρα λοιπόν ό,τι και αν γίνεται στη ζωή μας, Për këtë arsye vëllezër, çfarëdo që të ndodhë në jetën πιστέψουμε το tonë, όνομα του Κυρίου. të besojmë tek emri i Krishtit. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, As vdekja, as jetja, ούτε αρχή, ούτε εξουσίες, as fillimi, as pushtetet, ούτε δυνάμεις,
as fuqit, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα. as ato që do vinë, as ato që kanë shkuar, Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη. asgjë nuk do të mund na ndaj nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus Zotin. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Jemi të fuqishëm vëllezër. Γιατί οφείλεται η δύναμη να οφείλεται στα σώματα μας, Jo se kjo fuqi është në trupat ta vëllezër, αλλά οφείλεται στο πνεύμα του Άγιου που μας έδωσε εκεί. por është në frymën e shenjtë që Zoti ka dhënë secilitit. Το πνεύμα του Άγιου, αυτό πρέπει να πληρούμε τα πνεύμα του Αγίου. Fryma e shenjtë vëllezër, për këtë arsye duhet që të gjithë të mbushemi me frymën e shenjtë. Και να δοξάζουμε το Θεό δια πνεύμα του Αγίου. Të lavdërojmë Perëndin nëpërmjet frymës së shenjtë. Είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού για να ακούμε το Λόγο του Θεού. Jemi në kishën e Perëndis që të dëgjojmë fjalën e Ο Λόγος Perëndis. αυτός να γίνεται δύναμης μέσα μας. Dhe kjo fjalë e Perëndis të bëhet fuqi në jetën tonë, Και το πνεύμα του Άγιου εργάζεται αυτό το Λόγο μέσα στις καρδιές μας. sepse fryma e shenjtë bën që të veprojë kjo fjalë në zemrat tona. Δεν τα ξέραμε αυτά. Nuk i dinim këto gjëra, Αυτά που κάνει ο Κύριος na i zbuloi Zoti για το πνεύμα του Αγίου. nëpërmjet frymës së shenjtë. Κύριος έφυγε Zoti iku τον κόσμο αυτόν nga kjo botë και σου μας τάκει δεν θα σε αφήσω ορφανούς. dhe tha, unë po ikim, nuk do t'ju lë vetëm. Θα σε στείλω άλλο παράκλητο. Do t'ju dërgoj një tjetër Το ngushëllues, πνεύμα του Άγιου, frymën e shenjtë, το οποίο θα κατοικεί μέσα σας, e cila do të banoj brenda jush θα σας οδηγεί πάσα την αλήθεια dhe do t'ju drejtojë në të gjithë të και vërtetën θα σας φανώνει τα μέλλοντα. dhe do t'ju tregoj dhe do dëshmoj për të ardhmen. Αλληλούια. Lavdi Zotit. Είμαστε κατοικητήροι του Θεού για το πνεύμα του Αγίου. Jemi ndërtesa e Perëndis nëpërmjet frymës së shenjtë. Να ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε. Duhet të dimë se kujt i përkasim, Τι κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. se çfarë bëri Zoti në jetën tonë. Γιατί θα μας φέρει το πνεύμα του Άγιου στην παρουσία του Κύριου μας. Dhe atë çfarë sjell frymën e shenjtë në praninë e Tij. Εμείς δεν παίρνουμε τον Αντίχριστο, περιμένουμε τον Χριστό. Neve nuk presim Antikristin vëllezër, po presim Διακρίνουμε όμως ότι το μυστήριο της αμαρτίας και διενεργείται. dhe thot fjalë e Zotit që misteri i pausisë është në veprim. Αλλά ξέρουμε ότι εμείς θα φύγουμε πριν έρθει αυτός. Por Θα φύγουμε εμείς πριν έρθει ο Δήμος. ne do ikim përpara se të vijë Antikrishti. Στη σάλη του καθένου φωνή Αρχαγγέλου. Do dëgjohet zëri i Perëndis, zëri i kryeangjullit. Φωνή ποιος έρχεται, ξέρετε τις απάντησης για αυτό. Këtu dhe ndër i erdhi, i dini përpara. Και που φύγανε τον Χριστό θα να στείλουν πρώτοι. Ata që qëndruan në besim, ata që fletën në Zotin do ringjallën të parë, Εμείς όσοι απομένουμε λόγος του Κυρίου, στην παρουσία του Κυρίου, ndërsa ne të gjithë të gjallët që kemi ngellur besim deri në atë moment në praninë e Zotit, με ταυτόν do shndrohemi bashkë me ata, τις απάντησης του Κυρίου στον αέρα. do na rrëbej në krahët e Tij dhe pastaj me re. Θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Për këtë arsye thot, mbas kësaj do jemi gjithmonë me Zotin. Αλληλούια. Άρα λοιπόν, Lavdi Zotit. είμαστε γένος σε Χριστό. Jemi fisi zgjedhur. Να μην αφήσουμε την παρησία μας, να μην χάσουμε την παρησία μας ποτέ. Mos të mbasim guximin, Ό,τι και αν γίνει, çfarëdo që të ndodhë vëllezër. όσο και αν είναι σκληρή μάχη που δίνουμε, Sado e fuqishme të jetë betejë që bëjmë, νικητές θα είμαστε αδελφοί. fitimtar do jemi vëllezër, Γιατί ο Χριστός είναι μαζί μας. sepse Krishti është me ne vëllezër. Αν ο Χριστός είναι μαζί μας, Dhe nëse Krishti është me ne, δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. askush nuk mund të jetë kundër nesh. Βλέπουμε με πολύ χαρά, πολύ χαρά. Ikim me shumë gëzim vëllezër, Γιατί ο Κύριος ήταν ανάμεσά μας. sepse Zoti është mes nesh, Απολαύσαμε ευλογία Θεού. shijuam pranimin e Perëndis. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους εσάς. Falenderoj Zotin për të gjithë juve. Πιστεύω ότι σύντομα θα έρθουμε πάλι να σας δούμε. Shpresoj shumë shpejt do vi që të shoh Θα përsëri. χαρούμε ακόμα περισσότερο γιατί είσαστε ακόμα πιο ευλογημένοι. Dhe besoj që do jeni më të bekuar Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, dhe sa më shumë i afrohemi fundit, ανανεώνουν τη δυνάμεις μας. ripërtërinë fuqitë tona Λέω në Θεός και Zotin την tonë. ψυχή μας. Ro Zoti, Να είναι μαζί dhe σας. prandaj ro Χάρη shpirtin. και δύναμη θα δίνει ο Κύριος. Zoti të jetë me ne dhe fuqinë dhe lavdinë na jep Perëndia. Αλληλούια. Amin. Δόξα. Lavdi Zotit.